Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 kan 3. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak, no aglakam kay iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod ta amuyo, ano agbaligi ti pamatiyo, amang sarangat iti kasta arigat. Pataoden na ti anos yu nga agibtor. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasapulak ti ubing akad-kadwak ije balay. Ket numayat ka, alaag ni Brenda nga anak mo ije balay. Siyak ti makaam mo iti gastos iti panagadal na. Kayat mo lakit di. Kinapudno na, doktora. Marigrigatan ako namang papaadal kin ni Brenda. Nangrona ita, tamay sa ako na balo. Agmay sa ako namang bibiyag kadagiti walungan nakmi. Talaga nangruna kat upat laang titawon ti inaudi yo. Iso atay ko na kon, no kayat mo, alaag ti inaon na nga anak yo. Tasyak ti mang paadal. No lakit di ta maanusan na dagiti trabaho. Ay na, agyaman naklaonay, doktora. No kastati ko nayo, bayan nyo, takasaritak to ni Brenda. Da kamin tulangin ti mapanidyo balayo inton bigat, doktora. O sige, urayan kayo nga Rod, Roland. Ni Doktora Lenny, tatang? Wen anak ko, nag-asat ka kiti, tasikati kayat nangagyan iti balay na. Kan iso pa yan ti makamu amang paadal ken ka. No laki di taggagagat ka anak ko. Kasla mabainak mo, tatang. Ha? Saan ang makatulong dahi ta panagbain mo, anak ko? No kayat mo ti makaadal, aramidem ti rumbang. Saan ko akabailan nga itad amin akasapulan nyo? Iso agundahoy mo dahi tuyan, anak ko. Tapno makaadal ka. Uray si kalaang ti makaturpos kada kayo ngagkakabsat. Tatang? Brenda, anak. Numabalin. Diyak kayat nyagsardeng ka iti panagadal mo. Iso nga'y manugutak itimbaga kanyak ni doktora. Agananos ka kuma, anak ko. Maawatan kayo, tatang. Ala, agyamanak, anak ko. Dito'y tisilid mo, Brenda. Wow, nagpintas, doktora. Agyamanak. Tangay adakan dito'y balay. Anti ko namlatan kanya. Wan, auntie. Ti aramidem. Agdalos itirwar kan o nagtibalay sakbay amapan ka iti pagadalan nyo. No di mo malpas, ituloy mo iti malang. Okay? Okay, ma'am. Ay, auntie. Itimot aldaw ti Sabado kan Domingo, aglabakan agplantya ka kadagiti kawas ko. Ngam syempre, makimisa ka iti agsapa ti Domingo. Day ti umunang aramidam. Tanarigat no di ka makimisa. Wan, auntie. Medyo marigata na. Ngam anusa. Tinaskan. Ada tumulong kanyak. Si kagayam di ko na da Brenda, nga agyan diti balay da anti. Ha? Ita, tasikat yadda ditoy. Saya atem ti trabahom, ha? Di kag sadot-sadot. Wan, ading. Ay, di nakman awagan iti ading. Tasaan kamot akap kapin Brenda? Masurunak iti day kaya Brenda. Agasem, anti kano ti awag na kani Auntie Lenny? Ha? Kunamla na sino apudpud no akaanakan ni auntie. Ha? Apay nga minapimanaw ka jay balay ni Auntie Malene, Vanessa. Kasano adya pumanaw kat nakaarartimat ni auntie? Nakauyuyong pang. Anya? Kat no awan mo timbagbagan ni Brenda akasta. Wan, iso ang masuruna. Anya? Oh, kumusta ka dito balay, Brenda? Nasayaat mo't, auntie. Ay, wan gayam. Nakaluto akon para iti pangrapyanta.
Anya nga tinlutom asidaan. Adobo a karne ti manok, auntie. Kasta ka di. O sige, mangan kalatan. Nanganak nga minan ijeruar. Ha? Kan napanak nagpalingki. Tapno saan nga isupay apang panunuta kinton bigan. Ayun gayam, at para kan ka. Chocolate na kita. Alaang ta idulin mo. Ala, agyaman na, auntie. Ni, nginginaon dagiti at tsokolate, ah. Thank you, auntie. Ay na, basta agtulnog ka iti amin nga ibagakan ka. Saan laaday tatitad ko? Tandaanam day ta, Brenda. Agyaman na, auntie. Ay, wan gayam. Nagado ti pinalingkeyo, ah. Wan, kan agturak iti makabulan. Isu agim matang akon iti abas tuyo. Imayak diti balayo, Vanessa. Taibagak akasapulan ni Brenda ti kadwana iji balay kabayatan ti kawan ko. Ket sika ti kayat ko akadwana. Kan kastamot ni Randy, no kayat na. Kan no awan aramidan na. Ay, talaga gayam apatuluyan nyo ti panagturyo iti sabali apagilyan, auntie. O sige, umay kuntukat kadwaan ni Brenda, kabayatan ti kaawan nyo. Agyaman ak, Vanessa. Di kayag danag. Ginatang ko amin akasapulan nyo bayat ti kaawan ko. Ket kayat ko, umay kayon to iji balay sakbay apumanawa. Brenda, kumusta mo ti panagyan mo ije balay ni Dr. Lenny? Kuna ni Vanessa, nauyong ka no, kun naarte. Ala, saan apod no day tamanong Randy? Kat no nakasaysaya at tupay kanyak ni auntie. Pulos adinak pinagungtan. Kasta ka de. Nasaya at ngarod no kasta. Kuna kanyak ni Vanessa, nauyong. Day tati jak mo. Ngam, amang ano damot basol ni Vanessa. Apay ka dyan na damag mo day ta kanyak, manong Randy. Kinasarita ngamin ni doktora ni Vanessa. Nga iso ti kadwam nga agbati ije balay na. Katuray siyak. Mabalin kumot kano ti umyan iti balay na. Ay, wan tapno dagwarjami ka ni Vanessa. Kaya't kumatkit di. Tapno sa anak nga agmay sa no bilang. Sapay nagdakkel unay ti balay na. Adda akon, auntie. Umay tulat takano ni Randy amang kadkadwa kada kami, no adda oras na. Nasaya at ngarod no kasta, Vanessa. Ngamin, saan amabalin nga agmay sa laang dito'y balay ni Brenda, kabayatan ti kawan ko. Well, auntie. Agyaman ak, tatinungpal mo ti imbagak. Kat kayat ko, agtitinulong kayo kung maititrabaho dito'y balay, Vanessa. Tulungan nyo ni Brenda. Di kayag danag, auntie. Bantayan mi to'y balayo. Awan sa bali a tao ang makastrak dito kabayatan ti kaawan nyo. Agyaman ak, Vanessa. Kayat ko, dito'y kayo amin balay ang maturog. Mangan kan agdigos. Jak kayat apampanawan nyo. Nabampanuk ako. Nauyong kanyak ni Vanessa. Parigatan naklauna yan. Noan niya laditan ti ipapaaramid na kanyak. Nag-adunalangan ko iti pag-adalan. Brenda, ayan ni Vanessa. Ay, kwa, jak mo, manong Randy. Oh, apay akas lang makasangsangit ka. Ha? Ay, saan, manong Randy? Oh, sa anak ang mamati. At dalakid di gapuna, no apay akas lang makasangsangit ka. Ibagam ko makanyak, tabarang makatulong ak. Awan, manong. O sige, sikat timakam mo, Brenda. Vanessa, di mo unay parigatan ni Brenda. Amom ka di, makasangsangit idinasang patak jay balay ni Antim. Anya? Di na imbaga kanyak tiga puna. Ngam amok. Tilakid di pa nang parparigat mo kankwa na ti makagapo. Ay na, Randy. Bayan naklang iti kayat ko nga aramiden kan kwa na. Feeling na ngamin kat iso ti pudpud no akaanakan ni auntie. Di lagbain. Katulong lang. Ngam kunamlan asino, ha? Saan anasaya at de tangar aramidam, Vanessa?
Dakas ti mangiruruman iti padam a tao. Laglagi pong kumaday ta. Isuasan anasaya at itratom kenkwana. Tasyak pa'y itan ti dakas? Siguro, adda pa naggustom kan kuhanan niya. Ha? Nagrigat gayam ti makikigyan, tatang. No apay ngamin ta marigrigat tayo laong. Agan anos kalatan, anak ko. Agsubli kay di balay ni doktora. No kumata si bibiyag pa'y day di inayo. Adda ko makatulunga ka mang paadal ken ka. Ang ala, tay ko nakon ken ka anak ko. Agan anos ka kuma. Ken agsingsingpet ka. Ken di mo liwayan tagkararag kinaapo Diyos. Uwan, tatang. Tong palag amin nga imbagayo kanya. Brenda, nagapuam? Napan ka nakisinarak ka ni Randy? Nag-date kayo? Naturog kayo iti hotel? Ala, anya ka din dayta nga ibagbagang Vanessa. Saan apod no dayta? Apay nga ron nga ita ka lang nga sumangpet, ha? Di mo kumamot ipugaw kanyak ti asok ti sigarilyong Vanessa. Nagapuak iti balay. Ijaya ka naturog. Sikat nagipost iti ladawan mi nga agi inuman niya. Ha? Di kaglibak. Adda cellphone mo niya. Adda ilamlamang mo. Awan cellphone ko, Vanessa. Amom ka di. Agborborak ti darakan ka. Mabuis itakan ka. Ha? Auntie, ada kayon? Wan, ada akon. O ana, bagkate mon ti maletak. Taipan mon di tabalay. Wan, auntie. Sa dino tayo ni Vanessa. Ay, Jack amo, auntie. Di pa'y matsimangpat manipod iti pagadalan da. Anya tinaramid iti uniform ko? Apay anak po oran. Kanda ito'y colored a blusak. Apay mo tanakas na. Adda puraw-puraw na. Di nakitaan iti kasta, Brenda. Sikat ti akin aramid kadagitaan niya. Saan na siya? Sika, awan amo kiti napasamak, Vanessa. Sika, di nakpabasulan. Sumardeng kayon. Awan pa'y ganas kada kayo. Ita nagraduar kan iti high school, Brenda. Anya ti kayat mga kurso? Kwa, auntie. Agpili ka, no, anya a short course ti alaang, Brenda. Di mo kunaan apagadalin na kapay ni auntie iti upat atawan. Sumardeng ka dita, Vanessa. Saan asi ka ti kasarsarita? Kwa, auntie. Uray dressmaking laangan ti alaak. Mabalinan ti 6 months laang. Amom, apalan ka, Brenda. Ngamin, pagad-adalin na ka ni Auntie Lenny. Iso nga rod a short course laang tinapilik nga alaan, Vanessa. Tapno awan maibagbagam kanyak. Kinapudno na. Mababainak nga agpayson kada kayo. Rumbang laang. Nang runa kat saan da kamot akap-kapin, ano? Di kagdanag. Kalpasan ti kurso nga inalak. Pumanawak mo tandi ti balay. Wala. Narigat mo't nga agnanayon nga agyan ka ditoy. Tangay nalpas mo matanti kursom a short course. Adakan ka no kayat mon ti agtrabaho, Brenda. Saan ka lapdan no kayat mon ti pumanaw dito'y balay? Agyaman ako unay, auntie. Saan ka amalapdan iti kayat mo? Iso nga adakan ka nga desisyon. Kayat ko kumati agsapol iti panggadak, auntie. Tap na mai-apply ko ti inadal ko. Napintas na ito ay gundaway para kan ka, Brenda.
Agsapsapol iti katulong ti among ni manang ko iti abroad. No kaya't mo disikan ti mapan. Ha? Ay, kaya't ko Manong Rudy. Sige nga Rod, kasaritak to ti kabsat ko. Tatulungan na ka amakapan iti abroad. Hello, anak! Ay, kumusta kan dita abroad? Kumusta ti kasasaad mo dita? Di kayagda nagtatang. Kabailak. Nauyong tila kay abambantayak. Ngamin agkabawan. Ngamkas na kunayo. Agan ano sa klaang. Wen, anak ko. Di kayagda nagtatang. Kabailak da itoy. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Agan-an nagkaakanayon dita abroad. Auntie, talo ang subjects ti bagsak ko. Diya ko nituloy ti agadal. Anya, daytan tumot ngamin makibarbarkada ti ammom. Di mo latultuladan ni Brenda. Nasingpat ken naanos. Natulnog nga ubing. Ngamsi ka. Ay na, di mo pa'y ammo ti maibaon. Nakaarar sagid ka pa'y. Basit laabanag. Naglaka ka ngagpauyo. Dayta tiyak kayat kan ka. Please, auntie. Kaya't kumuti agabroad akas ka ni Brenda. O sige, tulungan ka nga agabrod no dayta ti kayat mo. Agyaman na, auntie. Oy, Vanessa. Si kamot gayam dayta. Si kamat gayam, Brenda. Nakasangpat kamat gayam man dito'y Pilipinas. Kat, kumusta nga iti pa nag-abroad mo? Uy, nagbayag kay di Canada Naggapo iti sa bali apagilyan. Sakto na pan iti Canada. Ijayak ang nagkolehyo. Ay, naimbag ka pa'y. Tanaan usam ti trabaho iti abroad. Nakaadal ka. Kan nakaipatakder ka pa yan iti mansyon mo. Ngam siya? Ay, daytoy siguro ti dosak iti kinauyong ko kan ka idi. Brenda, pakawanan nak. Napakawan kan. Idi pa'y laang Vanessa. Saan pa'y anala daw ti amin? Agbalbaliw ka. Kat ikagumaam ti agaramid iti nasayaat. Vanessa. Ti tao ang mairuruman, nasayaat ti pagtungpalan na. Kat ti tao mat ang mangiruruman, awan nasayaat a pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.